Okay, usisi wakho ngoba igazi lakho lelo yena the time umbamba bombambelana. Maybe kuphuzile wara maybe uthurinyana jibe jetharu. Because uhleli uyenza leyo nto manje ingane encane yona. So wena mawudake ubona ngathi osisi bakho ngabafazi bakho wena. Hayi. Ingane encinci kangaka emotional future ucabangani ngaleyo nto? Eish. Amara war akamugata ngwalo. Baba uyabona ke la uzonginyanyisa khona ukuthi manje sofuna ukuphika umntana ekhuluma lapha phambi kwami. Ngicabanga ukuthi lo mntana yini wayezofuna ukuframe wena ngento engekho. Garagana butho ubona mufela kana kusijina. My brother ngizoyicima le camera ngaloku ukukhuluma into engekho ngizoyicima le camera ngithethe nawe nje kakuhle side. Molweni mandizibulisela lapho nonke emakhaya lami igama ngu-LAVAWS pronounce lover singomkane abantu aziyo banibiza ngo-Mr Nzakulayita mshanami. Well guys namhlanje sibhalele ngosisi lana bathi banengxaka abanayo la ekhaya bacela nje ukuthi iDwazi TV ingenelele sathi bosisi ningawari thina singabomabiza sabele la usibiza khona simeka show ukuthi shaya imoto sofika lapha ekhasi lakho sokuncedisa ngalenkingo obhekane nayo. Sanibona sisi njani? Kishap. Kishap lina mama. Mama ngiyazi ukuthi besike sancokola kancinci on our way efonini unixelela nje nisithi ngifuna uku-understand ukuthi why isiza namhlanje lapho kuwena. Kodwa ngoba ama-viewers wethu ayevanga leyo conversation kwami na futhi ngisanemibuzo engingathanda ukuthi ngiyazi yabo. Kodwa ke ngoba mina ngisasenemibuzo engifuna nje ukuthi ngi-understand kabanzi ngoba uyabona nawe ukuthi ngive umention idaba likabhuti wakho nani. Khona omnye ubhuti abathi uBradeni ngisebenzisana naye ngithe nje egcwala ihlathi naye yobuza yofunana nayo yabo. Kodwa ngoba babukela bazibona ukuthi wayisilana namhlanje siDwazi TV and uBradeni ngimthume ukuthi yekuphi yabo. Bengisacela nje ukuthi umama ezintroduce igama ukuthi ubani kwayeke wayesibhalele namhlanje la kuDwazi TV. Ibisela ka ke nna mogadi. Ke ngoletse ba Biaza TV ka bakala abutwaka. Abutwaka na 1 month asego ene usile asinje ngwana. Usinse ngwana une 1 month engekho ubhuti wakho. Uchabile. Ene ubalekile. Usamele a rapile ngwana. Utsamele rapile ngwana. Ngivile ke abutwaka arabela kwa ke mama oti. Zala umama oyone. Mama ge o hlokagetse motsi ya ra ka tla o dula le yena go bana ke na sesage o mogolo. So yima usithi my brother kahle uzalwa naye yena lo no. Sizala ku baba oyi1 sisonge si3. Wanizala ubaba oyi1 u3 kodwa nihlukane kubomama. Naliyo re bana ba motho oyi1. Yola mama ge kwa ka side. Okay. Ne abuwa roro motsi ya mo atoma bua nswara so ka i-report ba bua le yena. Uke waqala la kwena wabamba wena. Uthomile ka nnanya ko phungela go nna. So ka i-report ba bolela le yena mapodisa. Bale ne abua month later atlela ngwana. Ene ngwana o tsena sekolo le ra grade 6. So yima niyena ya mhlambe at the time eqeda kuyenza lento lena niyena i-reporter leyo case nayo check mhlambe boma DNA angazi ngizoyibiza ini just to confirm ukuthi vele uyenzile lo muntu and umntana orechiwe. Human toothbrush bashayira yodira DNA. So ukuthi ungabe mhlambe into edibana naye cause ushiye ukungcola kwakhe phakathi kwamntana. Mara umntana manje esibhedlela zange nathola mhlambe ukugula thizeni. Ne ayisharp mara I'm sure affectile no leyo nto esikoleni yonke leyo nto because uroro ufetsa umri phakela asaya skoloni. Angasaya skoloni. Why usaya skoloni the day after. Ambuza ure abutu muripi. Yes. Abutine aseko. Sekabalekile. So since nje wabaleka akatholakala. Since ngiyathemba uBradeni mhlawumbe uzomfumana wena mama la ungakhona cause sike safonisa nami ngoba ungithumelela ipicture yakhe lapha ngathumelela uBradeni sahamba sobabini safika kwelinye igasi ngale bathi bayamazi lo muntu banokungibona yabo so basikhomba indlu yakhona ukuthi the time ehamba nami bengathi akekho lo mfana ngoba sike sangena sacheck yabo manje bathi akekho usaphumile so ngiyathemba ukuthi uBradeni ngoba ungifonela wathi umtholile usendleleni ezayo. Mina ngixaka lento wena ukubamba ngaliphi ngoba linegazi eli1 wena if unishare ubaba ni into eyi1 musi mara re ubaba yena ge aboya adagwe wa rwana re asina wa renu na le wena re madi oti anizalani nina ngoba udaka utshwala ngeze ka mulela ka re o ngwana papa umntana ka baba ko igazi lakho ni into eyi1 nina yeah ate abona re pesa a chinjelo ngwana
Hey, no. No, ubani igama? Naledi. Oh, Naledi. Oh, kwenzakeleni kusathi ngona no mhlambe ngiyaxolisa ukuthi ngikuvuselele inhlungu wena nana cha ngizibuza ngoba ngizama uku-understand kwenzakaleni ngololo suku mhlambe Nekintse ke Robert ka bona puti atla a taile ka bona abo a tlhobola bo a nnamela wari ngwena uzange wazama uku-scream la ka scream nona motho nkutlwile uyetheng ukuvale umlomo mhlambe ukuthi unga-scream nankwetse ka philo ko molomong isikisi wena no yiko wa-decide ukuthi ungakhali yiko wa-decide ukuthi ufonele utshele usisi wakho ngayo le ndaba bekaqala ukuyenza mhlambe le nto nathoba uthomile ka shoka ucale ngosisi wakho isikisi no izoba right ne somthola yena ubhuti bathi bayamthola uzosichazela ukuthi wayeyenza lo msangano owenzayo kuwena ne ungawari uzobuyela nasesikoleni usafuna ukubuyela esikoleni okay nangu lo setha ngicela umbekele mhlalisela ya wemfethu grand sharp usukaphi utholakala umthole kule ndawo leya ufika sofaka amangcapsi nje usukaphi Lichomi jalo. Lichomi jahawo 1 month kamuka 1 month ka ofela lichomi jana 1 month kamuka salasi yona replay 1 month kamuka so uyazi ukuthi amanyalo owenzile la ekhaya nakusawubula brother awusawuphula yini awusawuphula jwang uyetsitse mara ngeno ubijale camera ngeno ubijale camera nyaka dinyaka wena out banyaka basathatha problem out kwazi uchabile oh no miyeke ubona ufuna mina nje wena ngqo uthi why kubalekile la ekhaya why 1 month yonke uthosisi bakho basale nobani basale nobani ekilobona majisha akada so ngithosisi bakho ngoba bashiye bebodwa la uthi basele begade obani try magrili yayibuya month end spanning time kanti utime ukhona manje wena utakiwe futhi kwamaka kwamashami ukuthethe asugcoka ejonga mfonini unijonge kakuhle andlali nawe yeah wona ucabanga ukuthi mhlambe ngidlala amadayisi lawo ngiyadlala nawe sokulayita wena mayichomi ngizokuthanda nje ukuthi ucooperate ukhulume nami lento engifuna ukuyiva ngithi mawusuka la usuke wenzeni sister urigatile ngwane ndraka mugati uthi yeah wena uthini hayi akeliya uyetsitse hayi okay sawamaka bila ri camera urigatile ngwane kusamugati ubwamaka sisi yeah no ukwenzeni unamanga naye yeah urepi Excuse. Mara my brother uyabona umntana kini lona ni share igazi eliwani ubaba yona uqale ngosisi okay usisi the time umbamba maybe kuphuzile wara maybe utswirinyana je budget because uhleli uyenza leyo nto manje ingane encane yona so wena mawudake ubona ngathi osisi bakho ngabafazi bakho wena hayi uyingane encinci kangako emotional future ucabangani ngaleyo nto amara war akamugata ngwani baba uyabona ke la uzonginyanyisa khona ukuthi manje sofuna ukuphika umntana ekhuluma lapha phambi kwami ngicabanga ukuthi lo mntana yini wayezofuna ukuframe wena ngento engekho kana butla ubona mufela kana kusejina my brother ngizoyicima le camera ngalokho ukukhuluma into engekho ngizoyicima le camera ngithethe nawe nje kakuhle esayidini ungafuni ukuthi ngize ngicima ama camera for wena sibali ngifuna ungitshela why uyenzile lento oyenzile lishaka libiya wara so uyayikhumbula or ayikhumbuli ngoba udakiwe ake ubula uyikhumbula yeah so ubaleke kanjani if ungakhumbuli wena ngoba since une 1 month wena ungekho la ekhaya from sister ubije amapolisa ngisho nendina lamapolisa arkwani so wena manje okay angithi wena you are not guilty and I believe ukuthi ngomthetho you are not guilty until you are proven ukuthi guilty angithi so bekumele wena ume uhlale ulinde ukuthi beze bekuprove ukuthi guilty angithi yeah manje waye ungahlalanga ke walinda waziphikela manje ngabe kumele uphike promo police ware mara angithi uyakhumbula awusebenzisanga neprotection mawulala nengane and ushiye ukungcola kwakho lapho phakathi and lokho ukungcola yiko kukwenze kwasisize sikubambe thina ukuthi uyenzile leyo nto leyo angithi sisi uyele esibedlela esikisi na uma uyajabula umntana kini makakhala kanje
Eskisi nona manje ubalekele ntoni wena Yes. Sorry ngwana okwana. Mfethu asidlali nawe la awucanga ukuthi ngiyadlala wena ucanga ukuthi ngiyadlala angisila abangani bakho suka kubona mina and lamanyala la wenzile uzowabhatalela uyezwa from now on uzawabhatalela uyangiva Eskisi wena mamela wena lamasimba la wenzile uzowabhatalela uyangizwa Ngabhatala kanjani? uzowapha kakuhle Hayi. angithi urephile wena ndaba ama rapist yazo abhilonga kuphi Jele. yebo wena uphile ngejele Alakimo. ucabanga ukuthi siyadlala ne Eskisi nana Eskisi ngicela isho ngathi uzokutholela ijezi wena my brother yabona le manyala wenzile uzowabhatalela uyangizwa ngithini Kanjani? kakuhle Hayi. yazi abantu abaraphayo babhilonga kuphi Kuphi? ejele ilawo yakhona Akimo. awuyimo Akimo na war. okay uzosibona kakuhle mfrati yena thathe le side Sifana kwambambi wena. so uyagoloza manje uyagoloza sana ngicela uthathe landela amaphepha wena sisi wami ngicela landela amaphepha yini lamaphepha wengane le nawathola esibhedlela ungafuna samboni yini uyagoloza uzama usigolozela Mon nambo. yiko wena yiko orephela khona abantwana usithola kabi wenzani Since from da ginolicho mjako ntori so wena. yeah angithi uyadelela abantu Kanjani wena? kanje Unukala wena. asokulayita manje pheka sokulayita thina ungasiphapheli sokuthatha lo muntu pretend wathatha lo muntu ungazodlala ngathi wena mthathe yini uyakoloza ayifake lapho kahle mfake ebhuthini wemashomi faka lo muntu ebhuthini ngeke ezihlale nathi esithini lo faka lo muntu ebhuthini esithi ngicela ngithathele lamaphepha no ngicela uthathe ijezi khona ijezi ngicela uhambe uyolanda ijezi nono ne ngicela ufake umntana ijezi wena nosambeni niphume nalawo maphepha yonke into enayithola esibhedlela and nale case number ngabe usayikhumbula mangithi uthi nam report ubuze nale case number because mina ngazi umhlaba waba kanjani labantu bazalana is the same family kodwa my brother usekasigolozela manje yini lento yenza uyirapist uyabaleka uyohlala endaweni ethile the whole month ubaleka uyazi ukuthi ushiye yini uthi akavani namapolisa ngoba uyazi ukuthi amapolisa wenzeni awuyazi ukuthi amapolisa wenzeni and ngiyazi ukuthi if bebemfuna bebezomfumana njengamanje sobafonela sibaxelela ukuthi nanga umuntu obhilonga kini ke bafethu ngicela nisigcinele yena lapha ngoba thina siyathanda ukuthi sibagcinele abantu mangabe umuntu yakusokolisa siyakugcinisa somewhere la uzofumana khona ukuthi bekufundisa inhlonipho bekufundisa ukuphila nabantu so into esoyenza njengamanje usisi mayiqeda ukuthatha amaphepha lapho nonani enxiba ijezi sihamba naye because banayo yonke lento bavula necase sithi nanku lo muntu xa okudala enibaleka size naye thina sithi Duyazi TV mangabe unenkinga nawe khona into abake bakwenza yona ngiyacela wena mbukele lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Duyazi TV .co.za ungalibali nokuthi ufollow ushe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku Facebook sikhona ku YouTube sikhona yonke indawo we at Duyazi TV ungalibali ke wena mbukele ukuthi xofa ushare no subscribe uzokwazi ukuthi abanye abantu abadinga ukuthi beyifumane iDuyazi TV abafuna uncedo la kuthina bezosifumana ngoba bebone wena ushareile le video ngiyanthanda lokho lapha emakhaya ningalibali ukuthi nicomment mangabe unenkinga usixelele na ukuthi ufila kanjani ngale episode yanamhlanje ngiyanthanda lapha nonke lapha emakhaya and I will see you guys on the next episode. Awuthatha